ebengifundisa ngokuzama impilo ngise driving school lapha eDepo konda ukuthi eDepo lapha ngaseCoastal. Lensizwa sithe uma sifundisana ngacela ukufika lapha ekuthanini sizwane nje sazwana kwami isikhathi yangitshela ukuthi eyibhodi kunenkinga la ngigula ingane kamfowethu umfowabo omdala kunaye yasithi azikho inyanga ozaziyo ezingakwazi ukuthi isize ngoba inyanga yabo eyiselovu angeke ngize ngisisho isibongo mhlawumbe ukhona wakubona mhlambe engakwazi ukuthi isize ngathi mina mfowethu ngebhadi ngokufika la endaweni angizazi inyanga abantu bazi ukuthi thina abamhlabele ngana sazi kakhulu inyanga bekuJuly isawutha lokuqala nje lentsha sekusuka uma ngimbuza ukuthi iphethwe yini ingane wathi iyadlikiza ikhipha amagwebu ngamakhala nangomlomo engabona ukuthi impela ngamthi uthi hayi mfowethu sizodlula lapho yayisesiphingo khona isibhedlela silapha esiphingo kuthiwa iOrient iNetcare ngamthi uthi sizodlula lapho uma sesiphume sabatheni sazosuka ebuhleni siye sisibuyele emakhaya kodwa ngathi sidlula lapho ntambama ngesonto ngafika lapha ngajela umshwana Mkhize waseKhamlani ngamcela ukuthi ngicela ukuthi nensizwa sihambe siye lapha sofike siyokhuleka ngezathi ukuthi khona isimo esingekho sihle lapha wasinisibuso umshumayeli sahamba sesifika laphana sangena egarage ngoba kwasoku late sabe sabiza inkosi yethu simakade simphambi kwakho siyacela ube khona nawe kanye nathi ngoba ingane yayise-ICU kwakungavumeleki ukuthi singene sebaningi sithe uma siqeda abazali bethu nje basikhulise ngale nkolo basitshela ukuthi uma kunesimo esingekho sihle kufanele ukuthi uma ukuthi uyabona ukuthi umuntu akekho eduze noma eduzane ucele impahla zakhe uyikhulekele ngaphambi kokuba nize niqhokise ngangempela bavuma sangena saba bathathu amakhosana amabili kwakuyimina nabazali bengane uma sifika laphana safike senza ngokwenjwayelo sabiza uShembe unyazi lwezulu amen kwakuyisonto kwathi ngomsombuluko sathatha lamanzi besiwaphuzisile sase seyiphuzisa ingane safica lapha ixhunywa ngalonke uhlobo lama-drip ongalicabanga uma siphuma lo mfowethu lo umseleko uthi ucela ukusipha udrink ngithi mina hayi mfowethu uShembe akasiyinyanga akakhunga saqeda saphuma kwaba umsombuluko bangifonela bangitshela ukuthi isimo sihamba kanjani bathi hayi ingane ifikela lusuku lonke ayikaze ize ivuke namhlanje kodwa kuba sengathi ikhathele kwasaba lesibili kwaba kanjalo futhi kwathi ngolesithathu basho ukuthi hayi bathi odokotela ingane bayikhiphe esibhedlela amen uma ngimbuza ke uthi lento ephethe lengane angeke beyazi ukuthi yini babayifaka emishinini kodwa bathi ba-check odokotela bathola ukuthi ayikho into ephethe ingane kodwa ngoShembe unyazi wezulu yaphila amen labo bafowethu labo sithe ngoJuly ngesatha lokugcina besinabo ebuhleni bafike bakhetha inkosi ohambeni la ngoJanuwari lonyaka lo besinabo bangamanetha ngokuphela namhlanje amen ngenxa yesikhathi ngizocela ukwehlela ngezansi inkosi usanezweni Lekhetha inkosi yasebuhleni unyazi amen kuthiwa nami angithi qaphu qaphu ngokugcina mina lo yimina amen